Katanat penyat kali jong Kenongpo Police Station haringkat kajing trilang bat kinongilam Kenongpo Region Auto Owner and Driver Association lambat kinongilam senong Kenongpo bat kesenong Mauro mentah kasni khat wetrik nailur kila lej banjurep bat ban penbej yaki jekapan yang kali jong kibakamai bat kali simat namar kajing jur palat kajing khapnya hasrok ba nongpo kabalawan rakru kajing penwet hakayat kayang jong kipat ba khamtam ikna skol hakate kajing mi ban penbej ikir kompon yang kali kita kinongilam lambat ki police officer na katanat polis kila penlongi kajing jurep ke babanya habaro ki jakapan yang kali kamai bat ki auto kamai ke belada ban penbej na usnam ar jarkhat nyo hakan ni kasngi kila penbej beki auto kamai ki bapen yang stan habaro arliang jung kilat banrung samauro nongpo kin penjengai san mitar na kalat bat kumju ki auto bat ki kali simat ki bapen yang bro arliang hakalat banrung sakadong sajar nongpo kin penjengai san mitar na ketika lat bat kila pentip ru baki kali simat kin ombet ban lej parking hiki jeka jung ki kali kamai bat kumju ki kali kamai kin ombet ban lej parking hiki jeka jung ki kali simat nakabenta kajing bet ya renti ki kali bat ban laj na kajing dang kali khamtam hiki jeka long yo katrat traffic police kalapan bejru bakin parking no kajing laj lan ki kali hiki service lane bat kin sedang ban pentrikam no ya ka one way but no entry habaro arliang juga service lane bat kila kerpat ru iki pajba bakin bur renti ikini kajing penbej nado alfa hadu nongpo pon kamot kanon tri kamot kane nado mastep hadu menmit bagi skoti kimla paniat ki auto mla niat ki sumol mla niat kino kali kimla niat kalau sulong ngai tang one way na nongpo pon sang hamsim pon kila ban ya nei banwan na alfa cha nongpo pon sobha wat namyat bat subhau wat namrung bat subhau wat king ya kanon tri kumba katon komiti kala pembek kumba ka nongpo darbar serong kala pembek tok pungu bat but yaki kai bakila bo nang ba banlat baniada na mata ka jing blok na mata ka jing jenjar jong kinong lek nyangwan lara pi blok kano kalong ka ba deko bat kalong ka kadon ka jing na mata ban lek dakini kali keberadai hok banlek bankit nongpang bankit jor bankit kino kecing don kam niki desa kabar kanon tri kalong komne kanon tri kabar kalong from State Bank of India to Hamsim Junction kamut nang ni nanong po pon chadu Hamsim sersilin kamut kabacha mingi kanir kadai non tri kanir kalong brochisi ba pimla bandrung hai gi sersilin Ini kajuk sakaba nontri kebalai kini na from nongpo stand sumo kamut kabadai nang ni sadu petrol pump kamut kini kabrosi ki skoti ki ba ter ki wei kali ki na bandrung sobha ya bot nanti ya kini ke bangi la keren bangi atai sai nang ma pin sutu ya pin tip kalau yo ki ong sai si pin wa daw yang kulit badai pek yang ni bagi bang senang ni ngam tip wat sobha tum kita ngitin mau kakak itu, waduam bom tip, nila pensai kenang itu, so le bat bot yakni, bang nila pensai, pada itu minta kasih. Hanon tri kabasau, kebut nadisi junction, hadu nongpo point, kanil ada non tri, kanil badmit pasti. Te subha ba kini badan kali, seperti bat ter semua, baru kali kena melak banyak, nadu step hadu menmit cuma trak na biji. Kani kadai nontri kapalai lam pendek nanti batlah pas yang order na madam ar kurba di DDC jongar di distrik Kupor. Tentang yadan ini kalian ke traffic department kalian ke police station kita selong lepas nongko bak tunjuk mora bani pendek keluar kani ke jing hamnya ada stop rokok. Te mentah katung ke jing nirjingmut ni dulu lupa kaplan ke auto slip arjam yo ban pembet di parking jeng di komersial bertunjuk di private adin ba nilai efek ba bagi sko bagi dengkam berpentim mai yang tu kaplan ban pendengkam yang tu kaplan kata ka hukum ka ba berhenti kenang ba unsur pada anak kawan ya ka jing kela ka mai kalau tangkat ni ba ini kisau liang kisau liang Jaka mereka poin sampai 1 meter penuh kandai no parking zone tunjuk nang ni satai kandon no parking zone tunjuk sampai siang selok nak ambil restoran tu kandai no parking zone tunjuk sampai jaga banyak motor 1 meter stay kan no parking zone nambah kan mau konsep kalau free kata kakak kawat
tentang risiko. Ito hagan de kapor nga panpau ke jing sukmen ke bakrau nagaliang jong ka dorbar snong mauro bangi layo ke ne galak ban bena pai ba rengkat bat kane ki press and media ke don lang hang ne rengkat ke jing don lang jong ka dorbar snong nong po rengkat bat ke jing don lang jong presiden jong ka auto association de nagaliang jongi ka dorbar snong mauro i karpat jur ba kum bakila kini kirang ba kila keren sakmat ba kipai ba nong wan sa kanika headquarter hangne hanok po bakin subha banya bu renti ya ke ke ba maki gila ya penbek ba kanika entry point ke balik sa kanika lain mauro kan ka ngi kerpat bakan long ke ba khuluit ba kamde baniang kali habro arliang kini ki turok ba nangne hatu asing pol ni labu ya ka no entry nagaliang jogadar pasnong kenkat bagaji susut mut bat ka police department nadu ka borok cisi ila benong ila nagaliang do barsong ila penbej ba ya kawai ke jaka ki bawandon kam sane haka nagamta ka yeu ka hak nagamta ka no ka kam kin sabhaban ban lebu ya ka kali jumki hak ta ka jaka ka bangila penbej kerpang te nangne sakmat i kerpat ye ki pai ba bar khoi hamtam ye ki driver jong ki kali private jong ki sumo taxi auto bar khoi bangin subha banya bud renti ye ke ba ki nilai penbek lang mentah nomor kane kade ka ka rai ka balarai nadu ar hajar khanyo de kata daw ngi hap bania penbek yang mentah dia ka bangi laya penbek hagi por ki bam chua nang bakan nomdon kano ka jing wit ka jing wa lane ka jing jar lasai lai sisi khamtam lele po kane ka area nang po de tangi tai tin blesipun di nilaiwan berjurip ya kini belum cuman dong di parking area apa nampo oh ini semua dong ba nyahaban diang ya ke ba nagaliang di berbasnong kiwan ban approach bangin belong ke ya ka dopo ban penpulo ya ka si kata ya kalau don kipor muswa ba arja kanyo nagaliang di sini ada buat ini ban implement ya kini parking wa dengan ada implement ni kata kalau ba nagne sa nangne bangiyang sa sajrok kalau baik pakai siren sanek mo de kane no parking zone de sekali sarong pak kane no po tu chamangla kata ke area de kane area kamot sa kamon dan sagadia ko ba iba sila dapat mana ka ban clear ka san meter ka tu ho kam sim ladon rai temporary nomor banjila da yang gini ki parking mentua ni subuh tam temporary kampung lang permanen de sa kenau ru bai ba kolong ba ha ada kenyong ngila da ban clear ban penkuloi ya kan ka no ko tau da ka ba penlong yang gini ki bendra kolong ba no entry na alpha sene no entry na alpha school sene ban belum bisa petrol pump opposite di sini kan no entry bandung na nane kalau saja satana tulong no entry kam entry kamu tulong baik tangga pamsian ka di si office apa kadai ke cukup baik permutua teki lokal taksi idon lagi benda-benda kamu sini idon aku mudah kompleks santai berjogi umdan tek jumpur ni hak idon lang bagi hang teh bo sakali yang kadiang datang ya berarti di semua idon baik hanya mat beling babok te kata kadai bangila lapan baik ban provide ya kini road safety nam ta pada te kini ki area kemudian clear baik gila ada uang yang gestan auto kapa ali kapa ni jubu parking ke por na parking jong kan nongpok tu hampir nokta dan uang ngila rahan teh ha persaing jong ba lembok kembali kata kadai bangi ni sim dia gaji kulit ban clear ban sok itu ba keluar karena yang turu ke dawar auto ba kane kamne ka jaka ka ba pin yang belum nane ba pin long jaka yang andai la bencet ye pi kolong ba kane ke parking ba pihak bandung ba hak bening ki kolong ba ban sok ban ba pin ke passenger la ne ban penuit ni enggak keluar tela dadang kam ban ne pertama ye kane ru ni IT berbasnong moro kono po na kulit nagalen jung aku present ki auto ken lu semua kloi ban ya trilang nak pot kita kene komplek ko au aja khatnya lawan juri belang na ki armut ki MCS kata ikon hawa bati batba
na katanak pulis lawan additional SP bat DSP traffic ko po tang komiti terbasong ini lah tingin bat betik ke tu kolong ba kata apa dah udon untip ya kene ni lomba jong kene ka kenut ke pemerintah ni betik jipi kolong ba na alfa sini na rusu la skoti la ne mono bat haji parking jong ki kali komiti auto ki private car kindai benro ki skoti ki bike kindai benro teki auto harga jong ki private kindai ban inbol ki nomor ba katanak kulit ke dalam perman ni kata kadai ke ba hak mak do kolong ba ni pen show supaya bat kinongnya auto bagi nong sesong jong